celeng itu di. Wah, nataben kucet ambil yang maju ya. Mengkenan kucet nak ngenus bone pengit kayak gini. Ama kita udah biasa, kita pakailah kebiasaan loh. Dia kita boy. Jelemu sajaan sanji. Betul. Duh si nangkis gitu cah sing demen sing ker ngebo ge sing yang yen cang kuat le Man, tampil cang yen cang tau gen kuat masuk tinju gitu. menang dia kekuatannya ada kon rame nih Betul bungo cili lunan apa tuh urakan situ. Makanya cili nu. Sekolah ngomong makanya cili jelema nih. Nah jelema aku buan sih ya. Weh. Dia coba ni dah. Ben bodoh. Mancing sama ada berat dia. Tahu jebak apa bungu ni dah. Dia mesti nyebak tu, mesti nyebak dah no. Penjengah itu bang. Jengah. Nyam dah cek mamak di sini. memang ya Dia kita ngai boy. Nasi kita nak ngeling jengah. Ya lo. Nak ngeling jengah nasi kau kita. Mana itu? Dia nak ngeling nak mata anu suya ni dibungut tu suya dia. Nak kajian dia maco tu kayak kenam. Banyak yang mungkin kita berbin pancing ke kita. Nge. Ilare. Ah dia apa? Mumpung ajak padu Arab dia ada belajar ni, lang ada nang kebisaan je. nabi tu ini Nak coba kidong kawin ni kata tu, apa yang bisaan Cina ni paling aluh megening bebangla ci. nggih mending petang keranjang lah cuma dia sing lek ngaku gitu pasti orang paling dua kan Bang, mereka betul ni. hati sih pas yang geles lah nu nyobi anu ni bulane Adi mengejar ramang ci megening. Ba nu ngingat-ngingat ni tu, nu ingatan ya.